Чекайте, сега ќе дам парите. Ово е затвор Струмица. Значи, ово е дечкото што ќе се фрла у базено, тоа е базено. Врнежливо е времето. Има 25 мачки у затвору. Чекай, ово е читкуш тука. Види го читкуш. Тук. Тамо 200 треба да върнеш. Тя ще отдеша. Става си лял на ротачната. Лял да на ротачната. Става Стефан, чакай, точно Стефан. Как ти дадеш парите? Не. 800 не, 800 не. 800. Ово е картината. Айде. Удари го, матер, удари. Айде, беги. Ово е... Айде.